الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بأمور الدين والدين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna mga kaulungan kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, mga jamaah, magsarang syukur kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sa ribu-ribu syukur. Karena yari kita niyo nagtipon-tipon, naghinumpong, harum ini, kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagawos, salam, iwan, salawat ngayon, papangho na to, pakanungungan na to, pajungungan na to, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namod na yung mga pangaway niya, kaasawahan niya, kaluarga niya, iwan si mga sahabat niya, iwan hisusyo na sa jamakad, hatiranan, kahindo sin Islam, sambil na sadya dumagpak adlaw mahuli mga kaulungan kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok tayo manghud nyo ini, ibunal niya, diya makakugkog, dumi ni. Pasal na ita, tuntumun na to, iban sibay ingatun na to, in Allah subhanahu wa ta'ala, harum ini makug, hakal na sin paghinumpong, hakal na sin agama, in malaikat, sin Allah subhanahu wa ta'ala harum ini busy ha mga tao naghinumpong hakal na sin agama, busy yung mga malaikat magjajaga magparihala ha mga tao maghinumpong harum ini bukod sa dalikato hawno nga dunya yung malaikat busy magsusulat hawno harayawan hisisyo humatir hisisyo magmasusakal na sinagama tartanto para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pagyanong sakina. In sakina niya muna yung English tranquility. Amin kahanungan sinhawabaran. Naman jari, hintay manghud niyo inibo kung sa ini magnaset ka niyo. Sa ako yung kabulansangan niyo, harum ini. Diara ka mo iyan niyo ako. Wahay ka o. Manuntut ilmu ha Islamic University. Hambok tao guru. Yung kami ini bahajat to. Patumtumun mo. Diyan yung kantan. Naman jari, yung pagpatumtum paagama, haka na sinagama, buko ni bago. Buko ni hinang sin, kita nyo sadya. Sa piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan sin parman niya, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Wa ikaw Muhammad, ya ikaw Nabi Muhammad, pagpatumtum kau, sakay, pagpatumtum kau, ha mga bariman, bunal to din pagpatumtum, ha, wayron pagduarwa, at inadiyun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, makamumpaat kanyo katan. Kita niyo mga sumping bang wayron, di ka musugan dumadlaw, kapatay, magtangi, damikian hambuk muslim bang mayroon na patungtong bang mayroon na mudakara bang mayroon na mag-review magkangi inhantang niya so pa man tinik ka nurse tinik ka engineer wala ko nakapag-review asal mapil ka nagtangi ng mustakbal mo nagtangi ng future mo. Sa ka na simudakara, asa da maalundakato yung katan, yung kamo nagpapangadya, alhamdulillahi rabbil alamin. Aun tartiban niyo, aun guro niyo, alhamdulillahi rabbil alamin. Sa hakal na sadya pagpatumtum, imtisalan ini. Siyang daat po sinagama Islam, sambil nagbanda in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo, at dinong nasiha. Ya kami mga Muslim at dinong nasiha. Ha. Yung pag-araman niya muna yun, suway magpatumtum, nasiha. Kung naliman ya Rasulullah, magpamungin mga sahabat, ya kau Rasulullah. Ha? Kung perkara yung pagpatumtum yan. Lillah,